Haji Salman SPD MAG. Honorable the Headmaster of Min 6 Model Banda Aceh, Miss Ilmiati SAG MA. Honorable School Committee of Min 6 Model Banda Aceh, Mr. Haji Kamaruzzaman Hakmi Entos. Chairman of the event Galactis, Mr. Teguh Samsul Kamar SPDI. Our Excellencies, Teacher of Min 6 Model Banda Aceh. Yang kami hormati Kepala Sekolah atau yang mewakili tingkat madrasah Ibtidaiyah MTSN Danman Banda Aceh, Bapak Camat Kuta Alam Banda Aceh, Bapak Kapolsek Kuta Alam atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil Kuta Alam atau yang mewakili, Bapak Kecik Gampong Keramat atau yang mewakili, and all of guests of Galactis. Gala Aksi Kreativitas Siswa tahun 2024. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta di Min 6 Model Banda Aceh dalam acara Galaksis 5 Gala Aksi dan Kreativitas Siswa tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Praise to Allah who has given us the graces and blessings until we can meet together in this place, praying and greeting. Let us deliver to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from darkness to the lightness. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berhadir di acara pembukaan Galaksis 5 Gala Aksi dan Kreativitas Siswa tahun 2024 Min 6 Model Banda Aceh. Salawat dan salam selalu kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak kepada kebenaran serta pembawa cahaya penerang penerus bagi umatnya. Al-barnamijul awal al-iftitah hayya bina naftah baramijuna fi hadhihi as-sabah biqiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. The second agenda is reciting Al-Quran and Salawat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qiraatul Qur'anil Karim allati sayaqumu biqiraatiha akhuna al-karim akhuna Ufas wa ukhtuna Nura Faradisa falyatafaddal alaihi mashkura. Dilanjutkan dengan salawat badar. Bapak Ibu para hadirin dimohon berdiri sejenak.